General Council, na wasalimia nyote kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Hamjambo. Akolino muriega. Ndungata cia bururi muriega. Mahoya ma bururi muri ona mokana mwariganeirwo. Ne mwariganeirwo kana muri ona mo. Bururi no muhoyagira. No muhoyagira. Rucine thaa kenda thinacara na tutanakoma. Nĩ inyuĩ atiri a bururi. Githĩ mũtiũĩ ũguo? Kana mũtiĩragwo? Mũtiĩragwo nĩ athuri aya? Nĩ mwĩragwo? Nĩ mũĩ rũgano rũu? Ndikũrũcokera angĩkorwo nĩ mũrũĩ. Mimi sina mengi. Yangu siku ya leo ni kusema tuko hapa pamoja nanyi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pahali ambapo ametufikisha. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa amani ametupatia. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umoja wa kanisa, lakini pia kwa umoja wa Wakenya. Mambo yale ambayo tunaona leo haingewezekana isipokuwa ni nguvu ya Mwenyezi Mungu kutuongoza. Na nataka siku ya leo pia tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu asisahau taifa la Kenya. Aendelee kuikumbuka taifa la Kenya. Aendelee kuishikilia taifa la Kenya. Asiruhusu sheitani akuje apasue nchi na apasue umoja wa wananchi wa Kenya. Mimi nawauliza tuendelee kuombea taifa hii na wananchi wetu, tukijua ya kwamba umoja wetu ndio itakuwa nguvu na msingi wa kujenga taifa ambalo tutaweza kuachia watoto wa watoto wetu wawe watakumbuka kulikuwa wakati Wakenya walisahau mambo ya ukabila, wakasahau na wakawachana na mambo ya ufisadi, na tukajenga nchi ambapo pamoja tukapatia vijana wetu kazi, tukaweka dawa katika mahospitali yetu, tukahakikisha kwamba hakuna Mkenya analala njaa, na tukahakikisha hakuna Mkenya ambaye ananyeshewa kwa sababu amekosa kivuli na pahali ya kulala na watoto wake. Na hayo wenzangu haitatimizika tukiendelea na siasa duni. Haitawezekana. Haitawezekana. Lazima turudiane. Lazima tusameheane. Hakuna mtu ambaye atakula yale ambayo tutafanya tukielekea mbele. Hakuna haja ya kila siku kurudia ya jana. Ya jana yamepita. Tugange yajayo. Nimesema na nimemaliza.
no riu ne ngwaria na Gikuyu. Ne meke uria megwika maturaga manumaga no ndimakaga ni uhoro wao utire kundu maratutwara andu aitu. Inyue o uguo ndamwira ni inyue itungatiri cia bururi uyu witu. Mahoya manyu kumagia 1922 kinya umuthi nimo maturagia bururi uyu. Toro ni mahoya makwaga kwiyenda na kwenda bururi na kwenda uria muriganitie nake. Inyue ni muwi muno makiria ati muriaga thithino yanyu ona mwacukwo na mwathitwo. Na ndahenania nie ndire ndona kiremba atwaritwo mbere ya igoti ni guthitwo kuiya kindu kia mundu. Noga ndahenania tondu mundu etikitie na mwitikitie kuria thithino yanyu na kiria mundu aheo ni Ngai agacokeria Ngai ngatho. Ithe tima kwoguo inyue ni inyue muwe makiria ya mundu ungi wothe bata wa thayo bata wa urumwe na nigetha mundu haria eikarite akahotaga kuria thithino iyo yake na kihoto. Nie na ndamwira nie ndire na bata no nene. Nie ndire na bata na kindu kia mundu tondu niguo nderetwo. Nie ndi na bata na gutigarira ati bururi uyu ni waikara na ni twanyitana na o mundu haria hothe ari. Uyu thiaga kurima Lamu kana uthiaga gucaria ng'ombe cia kwendia Isiolo kana umire na kuria Kianda na Manga ugithie kwendia irio ciaku kana wi Githumo kuria ukigura thamaki kana ugikoria ureka ati no wacera na ni wacoka mucii gwi mutumia na ciana ciaku utari na thina na kiria umathite. Nitwaiguithania andu aitu. Kiu no kio gikeno giakwa na wendi wakwa neguo no mothe ne nguga na ndaria na ruga itu na no nguthiururuka gwitu na ni ngwira andu mikore no tuthurite tureta siasa matigecirie nie ndi kihi kiao. Matigecirie nie ndi kihi nitwaigua na matikundugamia barabara iria ndithondekeire iria ndirenda gukinya na kuria ndirenda gutwara andu aitu na kuria ndirenda kumakinyia. Ni mwanjigua andu aitu? Ni mwanjigua ati mature guku mathiururukaga meci. Nie ndiaheirwo kura nio nie ni ndamacariirie kura. Inyue ni inyue mwanjikirire haria ndi na ngurugama na kihoto kiu kinya ndikie wira uria mwaheire. Ni mwaigua andu aitu? Ni mwanjigua andu aitu? Ni mwanjigua andu aitu? Ni mwanjigua? Giko giki gitige gutinda gikingia guku maki. Nitwaiguithania? Nitwaiguithania? Nie ndirenda thayo na ngucariria andu aitu thayo kuria guothe nguruta na ndige ati andu aitu miaka ingi 50 eguka gutire mundu gathinagio hari ari akahuraga biashara yake na akarima mugunda wake na ageka maundu maria arenda agathomithia mwana wake agathie thibitari agakora ndawa. Maundu macio nimo ndina bata namo. Nitwaiguithania? Nitwaiguithania? Tondu manyonaga ngirite uguo mageciria nikuga ndoigire ndirenda siasa
Ine murajigua. Ne murajigua. Matigeci ene kodisha madishaga. Ga maruta kinya kou mathiaga tiga one. Ine mwajigua. Mundu agikorwo we mweshimiwa coka gicagi gwaku wake cukuru wikirire andu thitima na mbeca irio hetwo tiga guku guthiuruka ugitwiraga uria ukaneneha gutire kundu ugathie utari na andu aya ne mwajigua atige gutira makinegenia kila siku hapa ati tone mandikwo gatheti-ini nikio ndatiganire na maundu macio ma magatheti na ma Facebook macio reka turute wira ciana citu ithome nitumekirire thitima nitwake macukuru nituthie thibitari tuone nitwake ma police station nitwake nigetha andu itumagie ati gutire mundu urathie etigirite utuku nitwekere matawa ma shopping center nigetha atumia itumendagie mboga ciao na gikorwo ni thaa kenda cio tuku maundu macio nimo twina bata namo tikanua gaku ga gutura haho tuthiururukagia sorry ne kwaria ndi murakaru no muthini ndagia na kahinda na ndaria mbere ya nyumba ya Ngai tondu mawe ndiraria nie ni njui ona Ngai uguo niguo angienda turutire andu aitu wira tuache hii mambo ya kuzunguka zunguka kutisha watu kila saa ine twaiguithania andu aitu moiga turute wira moiga turute wira moiga tukorie bururi moiga tunyitithanie andu Jehova aromurathima na arathime bururi na tuwe hamwe muno etiguo Ngai witu mbere kila wakati asante sana mumeambiwa hapa na naibu wa rais ya kwamba last year wakati mlikuwa pamoja mliomba shamba ambapo mwaweza kujenga shule ya kusomesha hawa mapadri wetu nigetha mahota ya kuhujia maria thomu githe tiguo leo hii amenipatia hiyo title deed ya hiyo shamba ndio hii na mimi ningependa sasa ucio ni mugunda thie iwira mwaka ungi twake tugakorwo tugicemania riu cukuru yanyu ire tiguo rathimo ina Ngai amuige na o mundu haria aimete aria moimete Mombatha aria moimete Githumo aria moimete Naroko aria moimete Kiambu na Murang'a ona aria moimete guku gicagi giki kia Nairobi gicuka o mundu haria akinya mugeithi aria mwatigana thutha no umere wa Jomo no werugamiriire na ni arugamiriire bururi na gutina kindu gia kumakia mundu rathimo ina ni wega muno asanteni sana tiguo ina thayo ni gia kou Ekwanto wapi makofi mazuri ya mheshimiwa rais no goja kuna makofi ambayo tulikuwa tunapigia mheshimiwa rais wakati wa siasa na kwa sababu siasa zimeisha situmkumbusha kidogo ile makofi ya kilo moja. Asante sana mheshimiwa rais na makamu wako na viongozi wote kwa kuhudhuria maombi ya leo. Mungu awabariki, awatendee mema. Fungua. Asanteni. Mheshimiwa rais, ningetaka kuchukua nafasi hii sasa nimwalike Elder Timothy Wawero akuje hapa atoe shukrani kwa kifupi, naye Reverend Apollo Gashao ajitayarisha atupatie maombezi ya mwisho. Wanapofanya hivyo ningetaka